Hello, Ayutikia. Kamu ingin nawalte? Saya nak berdoa. Saya di era raya dah hedi. Benar tu. Yang biara jana apa saya nula kabar syasha yang na ada biasa. Ayutikia itu saya di era. Jadi ega. Onetia. Saya mal jadi saya biara anak kami terkait pelal. Garu tu jematin kafi. Kini magari dah dia tu. Online sini ni tu sini tu sih kan. Maka online sini ani sini maka online sini. Ayo ada si sih mana tu dia itu sih kawan. Maka sini ni dia ayo. Apa sahaja? Ay, semakin kardi fitih. Mana kardi kamu nak baca kisah? Kardi mana kardi? Mana pun sini dah besar, dia fokus di baca film kamu so. Itu adalah sesuatu yang bagus bos. Dalam tu kau jual juga lebar. Ada nu jual juga lebar. Sebab tu jadi nama beres. Sebab tu nama beruntun tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, bagai nufti ay mina anak. Mat siakan na? Saya malak aha. Salam tahu tu deh malak siakan na. Rabbi siakan. Salam tas gafat deh unan deh sini. Saya bahagia memang kata wajib ni. Ya, memang mana yang tak kata tak malak kata tak kata itu. Tapi tahu wala sebenarnya apa? Memang kita. Oh beran, malak kata pun derbe beran. Memang mana kata? Online ada sih ni mungkin tema sih jenis nama kasih dibayar kalau online. Ada mana sih kita ada fujiran. Sahaja tadi sih. Kayak biasa lah. Cibo dah. Di rumah tak kena sinje, di rumah tak kap Salaata tidak nasu itu. Jadi tidak nama mal tu sih bis. Awak temu jaya berita kan. Karshi di betak mari Salaata nurani sih jeta. Rakku kita kedua online bisa aja. Salaata ti dewi nih. Jadi Salaata ni berkhara dia fige wa utara tak. Harta kom fige wa. Per Salaata hero saat Salaata je cuma aja hangkam tak kakak berdoa. Beit wangkaran beit. Saya sih beina. Bodan Nampak dia beres ajri yang tum tak kau beit aja. Rumah rakon kau wa. Ya haula wala quwwata. Bos ya mak kami sekarang saya berbuat. Oh karane, kat karane. Kamu kasih mendapatkan karane. Dua Salaata. Ibu masih sinje ramai. Sih kan na Salaata sinje mu cakap. Salaata ti dewi na. Sih kan na. Oh diva tu. Boman. Ya Rabbi khair ba. Ayya la hawla wala quwwata illa billah. Ana mun hakana Salaata amma isa jar. Ya Rabbi khair ma sifa godu mucha. Mucha jalla kana hanga jalla kan mana ganda wani single tu fi. Ya nama kana. Ya godi si.
Maal ta'a? Makiinaan akka xiqqisho dhugee bar. Xiqqasho dhugee? Kuwaasi murtaa'e. Maal taate? Xiqqisho harka manaa. Akkamitti? Makiinaa takka baay'ee. Deeme? Rabbi maaraan dura. Amma beebar amma fayida. Amma nagayaan qabu. Sultan Sultan Rawan. Garuu waytiin ji'a mana akumaan geessine. Mana akumaan? Mana bishaan? Mamaan qaba bakkuma shukkummaa geessinaa. Mana bishaan? Harkuma kanaatti qaba. Kanaas yoo baasa. Wanni tun boodee guddachuun maloo yoonni geessinee zeetii jira. Rabbi baase. Harkumaan? Baasee amma beeku. Haa dandamatee Suutan deemtanii sibiilli baajaa kun barra bara kootee. haajuma takkaa fi bara darjaraa fi gujjuraadha. Waanuma jiraati gaarii. Haa yoo mana akumaa geessinee hojii. Manni akka Restoora gaariidha. shukkummaa irra wayyaadha. Mana ogeessaa geessinaa birra. Rakkoon qabu. waan ulfaate Amma fayyaa wayyaadha. Amma rakkoon qabu bakka isinis hin dararru. haa kun dararramaa jettee ilmaa rabbi haa baasu. Bakka ayyaa wanni biraa uumame silkii xiyya qabaddaati naaf bilbiltanii. Ayyaa. Rakkoon qabu amma waan akka rakkoon qabu sanuma bakka deema sin dararru deema. Haa saaka xiyya wayyaa daame ammoo. Wayyaadha. Haa gaafa waanuma jiru gaa'ee bifama gaa. Silattuu waa rabbiin fidee. Nama fudhatanii akka iffatanii taaniitu. Ayyee bakka isin dararru deema. Silkii qabaddu gaa. Ayyee. Silkii sana irraa akka taphatu. Osoo maal taatu akkana taatee Amma maallaqa tokko yaadadheetiin barsan fudhuuf akka akkasumas fiiguuf. maallaqa maali? Gurbaa tokko karaarratti qarshii dhibbaan taanne dhibbatti kanneetiin sanuu silkiin haasawaa karaa deemu jira. Zaasee qalbiin kiyya hottee jirti. Bor salaatumaa silaalutti jira sirriitti hin salaanne zuurii rakaa sadi salaattee gizee ceetu gar mucaan maal ta'e dhiiroo jeeti. Ajaa'iba taatee ati qarshii. Salaata kana dhufeemi. Rabbi si baasee ta'e amma kanaafuu hundaafuu toobaas barbaachisa. Sheexaan ammoo iti salaata reef akkas gootu sanis haaratti irra deebii salaati. Rabbi si baasee rabbiin khayrumaa fi akkati harisaa deebituu fi tanaan si garsiise. Hundaafuu ilaalu yoo balaan feetee suute namni salaata keessatti fuula rabbii eega dhaabbate bikka biraa yaadu beekta. Bikka biraa yaadu hin qabdu. Balleesseenis rabbiin sanaaf jallalfii isaan abbuuses. Amma kay harkisi wayyaan isaa tolfadhuuti kay salaati. Tolfatan ilmaan qaba.